Muraho nshuti zanje, nshuti za Nick Mutesi TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ndabiyegereje muri kano kanya tubane kugira ngo twungurane ivyiyumviro, dusubizanye imbaraga, dukarishanye ubumenyi kugira ngo dukomeze dutere imbere, twiyubake, twubaka imitima, dukarisha ubwonko bwacu. Murakoze cyane nkuko nabivuze, ndabashimira by'imvamutima ku rukundo rwanyu. Muze mukomeza dusubirize muri commentaire ibyo mutashimye n'ibyo mwashimye, mudutere intege kugira ngo tuze tubasha kumenya ko tuba turi kumwe namwe. No munsi wa none natekereje ko turaganira hejuru yo umunyabwenge, ingeso zitandatu ziranga umunyabwenge. Nimba ufite izi ngeso zitandatu, bisigura ko nawe uri umunyabwenge. Nimwicare rero tubane, uramenya icyiciro wishiramwo nawe. Nimba muri izo ngeso zitandatu urimo wisanzemo, uzoba uri umunyabwenge udasanzwe cyane kandi uri uwo kubahwa. Uko umuntu w'umuhanga aza yitwara, ikintu cya mbere kimuranga, arangwa n'ibibazo. Ibibazo mvuga ntabwo ari ingorane, ibibazo mvuga arangwa no kubaza ibibazo byinshi cyane, arangwa n'amatsiko menshi cyane, aza ashaka buri gihe kuguma ashaka kumenya ibintu bishasha. Niba hari ikintu bavuze ku nkuru runaka, agashaka kwinjira cyane indani muri ibyo bintu kugira ngo abashe gusesengura no kumenya ukuri kwabyo. Iyo rero yinjiye cyane mu kintu nyirizina, aza ashaka kumenya ubusesenguzi, aza ashaka kumenya ukuri kwabyo, kandi usanga ari umuntu udasanzwe, afite amakuru ya nyayo, amakuru y'ukuri. Mu kubaza ibibazo byinshi, umuntu agenda arushirizaho kumenya. Twarabivuze ubushize, umunyabwenge nuvuga ko atabizi cyangwa se nushaka kubaza. Iyo ubajije ikibazo muri uwo mwanya uzigaragara ko uri umuswa, ariko wa muntu wacecetse agasa nk'aho ari umunyabwenge muri wa mwanya, azaba umuswa w'ibihe byose. Ariko wowe wabajije uzuba umuswa w'umunota umwe, ariko ukaba umunyabwenge, ukaba umuhanga w'ibihe byose. Muri make rero, ibibazo, amatsiko ni kimwe kiranga umuntu w'umuhanga cyane. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu w'umuhanga, kiranga umuntu w'umuhanga, arangwa no gukunda gusoma ibitabo bitandukanye, agakora ubushakashatsi. Wa mwanya abandi bafata umwanya wo kuja ku ma WhatsApp naho haba ibintu nyine byiza, ariko cyane ahanini agenda mu bitabo. N'igihe afashe ordinateur yiwe cyangwa yagiye ku ma réseaux sociaux, agenda akora ibintu bitandukanye, agenda asoma kugira ngo yiyungure ubumenyi. Muri make rero, umuntu w'umuhanga, umuntu w'umunyabwenge azorangwa n'amatsiko menshi cyane, kubaza ibibazo byinshi cyane, arangwe no gusoma. Iyo wasomye kenshi uza ugenda utahura ibintu bimwe n'ibindi utaruzi. Gusoma rero biragenda bikarisha ubwenge bwawe. Ikintu cya gatatu nacyo ni ikintu cyangwa se ingeso ya gatatu. Ingeso ya gatatu iranga umuhanga, iranga umunyabwenge, ni inshuti zawe. Mbwira inshuti zawe, nawe nkubwire uwo uri we. Nimba inshuti zawe, hari abantu b'uburyo butatu tugiye kuvuganaho bukeya kugira ngo twumve inshuti zawe, aho ushaka aho uri, uruhande uherereyemo, niho umenya uwo uri we. Inshuti zawe zigaragaza ko uri umuhanga, inshuti zawe zigaragaza uwo uri we. Ubwoko bwa mbere bw'abantu ni abantu baganira ibintu byubaka. Abantu baganira ibintu byubaka, bakarishanya ubumenyi, baganira ku mishinga, amaproje zabo, baganira ku ma vision bashaka kuzageraho. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'abantu. Icyiciro cya kabiri rero
ni abantu icyo ni icyiciro cya mbere cy'abantu. Icyiciro cya kabiri ni abantu baganira ku ma evenema, ibintu byabaye, bijya bintu byari bimeze neza, birashobora kuba byiza yego, ariko kandi uwo muntu tumushyira mu cyiciro cya kabiri cy'abantu b'abahanga. Icyiciro cya gatatu rero cy'abantu, turacyari muri za nshuti zawe ushakisha aho uri n'ibyo muza muganira uritora. Icyiciro cya gatatu ni abantu baganira ku bandi, abantu baganira ku bandi, amakuru yabo ari abandi kandi batabaganiraho. Hari umuntu ushobora kuganiraho ukavuga ngo umuntu runaka nzamwigiraho ibintu bino na bino, azanye inspira, azansubizamo imbaraga, azankomeza, ariko ba bantu twavuze uwo muntu, abo bantu ba gatatu, ibo ni abantu baganira ku bibi by'abandi gusa, bari abantu bo kunenga gusa, abantu bo kunegurana, abantu bicara hariya nyine bakaba boganira ku muntu ibintu bitari byiza cyane. Uwo muntu rero mumbabarire tumwite umuswa, kubera ko umunyabwenge nta mwanya munini cyane afata wo kuganira ku bandi bantu baganiraho bibi, ahubwo wa mwanya wo kugira ngo aganire ku bandi wewe awugira opportunité. Iyo yabonye uwo mwanya awugira akaryo ko kugira ngo yiteze cyangwa se yiyungure ubumenyi. Muri wa mwanya wo kuganira abandi afata igitabo agasoma, wa mwanya wo kuganira abandi akora ubusesenguzi kugira ngo akarishe ubwenge bwiwe. Ingeso ya kane igaragaza ko uri umuhanga, ni abantu uza wifuza guhura nabo, uza wifuza guhura n'abandi. Uza ushaka kwegera abanyabwenge kugira ngo bagukarishe, kugira ngo ukomeze ubagarire bwa bwenge bwawe, ya cerveau yawe ikomeze ikore neza, niko nobivuga. Kandi umunyabwenge wa nyawe, umuhanga nyawe, uwo twita umuhanga, ni uwiga akigisha n'abandi ibyo azi, akumva ko ashobora no kuzigisha abandi. Kandi bwa bundi iyo wigisha nta ruhombo uba ufite, kubera ko mu kwigisha uba uri kurikarisha ubumenyi bwawe, ntiwibagirwa ibyo uzi kubera ko ubikora iminsi yose. Hari abo ubisangiza ukumva wongeretse kandi ubundi bumenyi. Ni ukwigisha ukigisha n'abandi. Kuba iruhande rw'abanyabwenge, kuba iruhande rw'abahanga ni ifumbire nziza y'ubwonko. Iyo uri kumwe n'umunyabwenge cyangwa se n'umuhanga ushaka kumwigiraho ikintu, aza asa n'ugaburira ubwonko bwawe. Turi muri za nshuti. Muri izo nshuti rero urareba inshuti ufite n'inshuti zawe muza muganira ibyubaka, nimba ari za zindi zigusunika gukora icyiza, nimba ari za zindi, nawe uramenya aho wisanga. Icyiciro cya gatanu ni siporo. Siporo idufasha bwa bundi umubiri. Siporo mvuga ni umubiri, kwita ku buzima bwawe. Iyo wita ku buzima bwawe uza ushika ku nzozi zawe, biza bigenda byanga ariko ukagerageza kugeraho. N'uburyo ugeragezamo ubigerageza kubera ko ufite ubuzima bwiza, ufite amagara meza. Umunyabwenge rero ni uwita ku magara yiwe, uwita ku buzima bwiwe, ukagwana. Kugwana mvuga ntabwo ari ibipfunsi, ariko ni ukugerageza uburyo bwose bushoboka ukitwararika ubuzima bwawe. Burya ufite ibintu urashobora ugakora ariko udafite ubuzima bwiza, udafite sante nziza, uzi ibyo wakoze ntuzubijya. Kandi iyo uri kwa muganga, ikintu cya mbere ntuzutekereza ibibazo byose ufite bya rusange twavuga, uza usigara ureba ku buzima bwawe. Bisiguye iki rero? Umunyabwenge nyawe azahita ku buzima bwiwe, gukora siporo, gufungura neza, no kuruhuka. Ibyo bintu tukabyitwararika, ugakora cyane, ariko kandi n'umubiri wawe ukazivuga ngo kurawubikira ejo kugira ngo uzobashe gukora ibindi. Mu gihe dukora cyane tukananirwa, tukagira umunaniro mwinshi, tukagira umuruho mwinshi cyane, biza bituma tudakora n'iby'ejo, kubera ko
za ntege nkeya z'umubiri. Ariko iyo wakoze ugakora siporo ukaruhuka, bya bindi byose, bwa bwonko bwose, bwa bwenge bwose, ubwenge bukora neza cyangwa se ikora neza iyo mu mubiri naho hameze neza, iyo wumva nta kibazo ufite. Twitwararike rero imirire yacu. Uri umunyabwenge uza witwararika imirire yawe, ukitwararika ubuzima bwawe, naho uri mu cyiciro cy'abanyabwenge, ni ikiranga ko uri umuhanga cyane. Ikindi kintu kigaragaza ko uri umunyabwenge ni ukurobanura. Kurobanura, nuzoza ugira ibyo urobanura uzoba uri umuhanga cyane, uzoba uri umunyabwenge. Kurobanura mvuga bya bintu bidafite icyo bikumariye, nimba ari ijambo ribi, ukamenya ko naka iyi message yiwe ntabwo ari nziza, nishaka kunyangiza. Izo bintu byose ni ukurekurana nabyo bishaka kukwangiriza amarangamutima yawe, cyangwa bishaka gutuma bikuzubaza, biguhuza uhuga. Bijya byose bigutera bituma uhuga, ukagenda urobanura. Nimba rero ugira ingeso yo kurobanura, nimba hari utuntu tumwe n'utundi ubona two gusamaza nka telefone, nka biriya byose, ukumva ko ushobora kurobanura, ukumva ko ushobora kubikuramo biriya byose bikurangaza, uri umuhanga, uri umunyabwenge. Murakoze cyane. Ibyo bintu byose tuvuze, nimba ubifite, nimba wisanze muri byo, utubwire. Nimba wasanze ufite bibiri, utubwire. Nimba usanze uri wese uri umuntu udasanzwe, nimba usanze ufite byose, izo ngeso zose, uri umuntu udasanzwe. Ariko kandi ibindi uzi ugenda waguka. Ikintu cyatugoye, turi abanebwe bo gutekereza, ukumva ukora ibintu gusa byoroheje, ibintu byoroheje. Ariko muhanga, umunyabwenge, nuzi ukoresha ubwenge bwiwe akabukoresha ibintu bikomeye kugira ngo burushirizeho kwaguka, kuba bunini, no gutekereza kure. Yego, murakoze cyane bakunzi banje, ndabakunda cyane. Dukomeze tubane twongerana ubumenyi, dukarishanya. Abizi ko muzi ibintu byinshi cyane, ariko umuhinga wo kwiga yiga uko bukeye nuko bwije. Yiga uko bukeye nuko bwije. Murakoze cyane, dukomeze dukarishanye.